dengan saya dengan Uncle Teng di channel Uncle Teng. Kami lagi. Jadi kalian penasaran kan apa makanan orang-orang bule? Jadi di sini gampang banget loh. Jadi kalau di kita makanannya kan terlalu formal. Jadi harus persiapannya ini gampang banget. Ini udah kita siapin, ini sarapan nih. Ini buat naik. What about Gary's thing? Jadi ini namanya cereal. Jadi hampir setiap hari begini. Udah. What does it get? What do you get Gary's soft cereal? Sekarang kita kasih susu. Oke. Didekatin kali ini. Nah. Jadi persiapannya kurang dari 1 menit ya. Kurang 1 menit. Nah, Gabe, what would you like to have, my friend? Small croissant and cut. Gabe, small croissant. And cut. Boom. Cut. You got it. Just cut it. Nah, sit down, duduk. Sit down, Gabe, small croissant. Nah, karena si Gabe mau giginya mau patah nih. Giginya mau patah ya, Gaps? Gaps? Giginya mau patah. So, how small do you want? Like just half or very small? Like just cut like. Into many pieces? Okay, that's one more. So which one is your teeth? This is getting loose. Aduh, ini katanya giginya mau keluar katanya. Is it painful? It feels weird, but not. Yes, really. they look like a double. Feel weird? Feel weird, katanya rasanya aneh. Tapi nggak sakit. Is it painful no? No. No? Okay. It might be painful when I take it out. Painful take it out? No, I don't want to take it out. Maybe Boo wants to take No, it out. it might be painful when it comes out. When it Ya? comes out. Ya, jadi ini tasnya Sinaik ya itu ya. Ini tasnya Sinaik. Jadi dia itu mau sekolah guys ya. Saya tunjukkan nih. Jadi di sini lumayan gampang karena di sekolahnya Sinaik itu elementary school itu nggak ada kantin. Tapi kalau Naki high school has a canteen, right? Has a small restaurant in the high school. Cafeteria. Jadi kalau di sini SD nggak ada cafeteria. Jadi orang tua itu harus nyiapin semuanya. Jadi ini nih buat anak-anak nih. Jadi ini for snack lagi, right? What time is snack time? Before recess. What time? 10:25 or 10:30. Jadi jam 10:25 itu recess. Jadi istirahat. Jadi ini nih kita kasih sekarang bar beginian. Bar namanya ini. Jadi itu dia anaknya. Coba kita cek. Let's check it out. Lebih di zoom kali. So ini nih menunya makanannya Sinaik. Jadi guys, ini karena nggak ada kafeteria beda kayak di Indonesia. Di Indonesia kan banyak kafeteria atau saya dengar juga banyak yang jadi order dipesan. Jadi kalau nggak salah tukang kafeterianya itu datang bawa makanannya. So like what I'm trying to say is just people they are eager to know. So what do you give guys for lunch and stuff? And then I told them this is very easy stuff. So ini nih. Jadi kayak ini hanya ini doang. Nih dikasih jam. Kalau di kita itu namanya slay ya, slay. Nah ini yogurt. Ini semacam susu. Lagi-lagi ini protein. Nah jadi untuk nutrisi ini kita akan kasih nih cucumber, timun. Nah ini apa namanya berry sama ini nih buah lagi-lagi. Jadi guys kalau kita lihat ini udah ini nih udah 3 kebutuhan pokok nih buat tubuhnya anak-anak. Ini roti karbohidrat, terus di dalamnya itu kan apa namanya kacang, peanuts, which is protein, and same thing with this one. Ini susu, protein ya Naki? That's not milk. That's yogurt. It's yogurt, but it's made of milk. Don't you forget that. Baru ini nutrisi sayur-sayur, ini gampang. Kalau di kita harus kalau pagi mungkin nasi. Would you like to eat some rice in the morning time? No? I want to take a string, Dad, and tie it to Gabe's tooth, and then put it on your truck, and you're gonna drive. Jadi kata Sinaik, gimana kalau kita ambil He'll tie a string to our tooth and he'll drive the car. Jadi kata Sinaik, gimana kalau kita ambil giginya si Gabe yang goyang, kita ikat aja pakai tali, terus kita tarik pakai truk.
So Gabi, what do you think? Where's your wisdom teeth? So, Nike offered you the very smart idea. Let's tie it with the string, and then tie the string into the truck, and you just pull it. I think, Daddy, when you're tying the string onto my tooth, it'll come out because Daddy, there's no space in it, in between. Oh, jadi nggak usah ditaruh talinya aja, katanya udah keluar karena nggak ada jaraknya di samping giginya katanya. Jadi dimasukin aja udah keluar katanya. Would you like to do it lagi? Okay? Would you like to do it? Jadi guys, itu dia apa namanya menu keseharian anak-anak kita di Toronto, di Kanada, yang sedikit, kalau menurut aku sih sedikit simple lah. Mungkin kalau kita yang tinggal di Indonesia mungkin lebih ruwet kali persiapannya ya, atau enggak ruwet sama sekali karena di sana itu kan banyak kafetaria di sekolah ataupun yang apa namanya dine in yang bisa di order. Jadi itu lebih gampang, tapi enggak semua orang lah seperti itu kan. Jadi banyak yang apa namanya yang bawa dari rumah. Tapi kalau anak SMA guys di sini udah banyak, aku udah pernah ke sekolah SMA itu, di situ udah ada kafetaria. Jadi kalau ya universitas jelas itu di universitas itu udah lebih kompleks lagi. Karena saya udah beberapa kali ke kampusnya. Yes. Kami. Oh my goodness. Giginya keluar. Let me see. Hang on. Berdarah. No, it's not yet. It's not yet. But I bet my tooth and that happened. No, Naki, I don't know. Naki, would you like to take it out, Naki? With your hand? Yeah, he bit his tooth and the blood came out. Oh, okay. Go wash your mouth. Go wash your mouth. Rinse your mouth. Do you have gloves then? Okay, come here, Naki. Let's close it out. Jadi, No, they want to see. They want to see us pull out his tooth. okay. Okay, come here, Gabs. Come Dad, here. you have Okay, gloves? sure. Come here, Gabs. Gabi, come. Ready? Come here, Gabs. I'm gonna use the napkin and pull Come, it out. come here, Gabs. Come here. Jadi, guys, ada tantangan nih. So, do you want me to take it out? Are you sure? Okay, let me see. Let me take it out first. Jadi guys, hari ini aku jadi dokter gigi. Do you have a girlfriend? Who's your girlfriend? Oh guys, ternyata giginya keluar guys. Congratulations, giginya keluar. Wow, bisa di zoom nggak? Guys, is it good? And does it hurt? It doesn't hurt? Okay, Yeah. just it hurt? No. No? Oh my goodness, jadi ini giginya nih guys. Send me, let me show. Tunjukin ke video. Is it, David? Is it hurt? No? So you feel better now? It's not weird anymore? Okay, just rinse your thing. Rinse your mouth, guys. Waduh, guys, ini nih gigi ini keluar nih. Bisa di zoom nggak? Miss Madam Camera Woman. No, just make it close. No. Don't need to touch anything. Just make it close. Put your, close to your camera. Ya, jadi ini nih giginya si Gabi nih. Okay, come here lagi. Let's close it down. Ricky, come. Jadi sebelum kita tutup nih, come here lagi. Come here for a second. Come Naki. Oke, jadi anaknya nggak mau. Jadi guys, itu dia petualangan kita di pagi hari ini. Itu dia menunya anak-anak kita buat sekolah. Dan ini nih kejadian spontan tanpa ditulis skenario-nya nih. Aku berprofesi jadi dokter gigi. Oke guys, jadi terima kasih udah nongkrong. Terima kasih udah ngasih support di channel aku. And thanks for your support. Let's keep rocking on. Oke guys.